7 минуталық подачасы менен биринчи заказды алдык. Урган бойдон баратабыз. Барыңарга ассаламу алейкум. Каналга кош келдиңер. 7ден 29 өтүп атат саатыбыз. 2 май, вторник. Жумуш кандай болот экен? Алда көрө жатарбыз. Күндүзгү сменага чыгып атабыз иншалла. Бир аз эртерээк туруп жумушка чыкканымда өтө сонун болмок. Но азыр деле кеч эмес. Жакшы да чыктым. Каналга кош келдиңер да бир жолу. Катталып элек бир туугандар болсо, катталып кеткиле, катталып кеткиле каналга. И все. На этом жирный лайктардан басып, комментарийлерди жазып тургула. Биз баштадык. Менин катталуучулардын барына белгилүү. Атаман таксопаркы. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңарды 24 четиге моментально эч кандай комиссиясы жок чечип аласыңар. Яндекс заправкасы бар. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңер болот. Экономдон Майбахка чейин кошуп беришет. Там, не знаю, комфорт плюс, там, курьер, доставка, бүт улап беришет. Таксопарк полный пакет документ жасайт, там, путевой лист жасайт, страховка жасайт, лицензия, там, кесарка жардам берет. Анан ар бир ай сайын бир акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү номерлер дагы бир түшүнүксүз суроолоруңар болуп аткан болсо, байланышка чалып, сурап билип алсаңар болот. Паркка кошулуп, аман эсен иштеп жүрө бергиле. Арыңарга ассаламу алейкум. Километражды көрүп алгыла, запомните. И бүгүнкү заработок деле көрүп турасыңар 0. Павшина деген станцияга келдим. Биринчи заказым ушул жерден болот. Доброе утро. Здравствуйте. Деревня Глухово. Хорошего дня вам. Спасибо. Доброе утро. Поехали в школу. Путевку дали, чужие дали. Жаңылыктардан эмне жаңылыктар бар туугандар? Жаңылыктардан бүгүн 2 май болуп аткан болсо, кече радиодон угуп калдым болуш керек эле. 2 май и плюс 7 май Москвада жолдор дагы перекрываться этилет. Бир жерде репетиция болот, парадка байланыштуу генеральный репетицияларданчы. Вот. И еще, насколько я знаю, ошол күндөрү Москвада, Московская областта парковкалар бекерде уккан. Эгерде ким так маалымат болгон болсо, комментарийге жазып кеткиле. Пожалуйста. Хорошего дня вам. До свидания. Так, куда? Это куда нам? Да, это... Так, поездка у нас по платной дороге, да? Өтө нервный адамдар мына ушул жерден өзүңөрдү этият кылгыла, сактагыла, сабыр кылгыла. Ты на подъезд смотришь, уважаемый, там стоит подъезд. Я что должен стоять мёртвым? Ты смотришь, что я указал подъезд? Вот не дай бог время за ожиданием будет. Что хотите конфликтовать? А ты считаешь, что ты прав? Я Да. подъехал вот сюда. 6-й подъезд у меня указан. Посмотри, пожалуйста.
Я не собираюсь мерзнуть стоять. Ну поехали, я опаздываю, не просто так такси вызвал. Врачебный проезд? Ну конечно. Вот 6-й подъезд. Я за это доплачиваю каждый раз. И не тебе. Ты смотри, там не будет ли доплаты? Если будет доплата, мне скажешь, сколько была изначальная поездка, сколько потом. За время ожидания, то не охренеть будешь совсем. Ну вот ты потом скажешь. Просто в чем проблема к подъезду подъехать? Не пойму. Точка просто указана. Да какая точка? 6-й подъезд указан. 6-й подъезд. Указано, укажите подъезд. Указан 6-й подъезд. Какая точка? Ну, значит, видимо, так определилось. Да мне вообще без разницы, как определилось, у тебя указано, что... Посмотри, давай поспорим. Я сейчас позвоню туда и спрошу, если я указываю 6-й подъезд. Просто ты еще считаешь, что ты прав, может быть? Я не считаю. Вы специально так делаете, чтобы ожидание, там что-то еще делать. Пожалуйста. До свидания. Негізі бұл 2 күн мұрда болған оқиға туғандар. Өзім сақтап жүрдім біле, шығарсам ба шығарбасам ба, жүктөсөм бе эмне болот экен депчи. Негізі білесіңер мындай адамдын рұқсаты жоқ камераға тартканга болот, бирок обнародовать эткенге, интернеттерге, соц тармактарга да бир жерге публиковать эткен, загружать эткен, жүктөгөн тыюу салынат да мыйзам боюнчачы. Ошол мен анан сотко да берип салбасын дедим, ойлонуп ушундай лицосун замазат этип салдым. Үнүн алмаштырган жокмун бирок. Ошол туугандар ушундай бир неадекватный пассажир түшүп калды. Там настроениясы не то болгонму же эмне болгон иши кылып не с той ноги встал, я не знаю, но ачуусун менден чыгарып алды. Мен бул жерде өзүмдү бир максимально спокойно алдым, максимально спокойно болдум, сабыр кылдым, чыдап эптеп эле ушул конфликттен качып эле эме кылдым, провокацияга алдырбайынчы депчи. Но на самом деле буну мен дароо эле ошол жерден кечирип коем, эсен мен дальше барбайм. Поездка у нас не состоится деп ортуман чылбай туруп эле айтсам болмок да. Поездка у нас не состоится, вызовите, пожалуйста, другую машину деп эле мен кетип калсам болмок да. Ушундай поведениясы үчүнчү. Но сдержался, алып бардым. Көпчүлүгүңөр комментарийден жазышыңар мүмкүн. Мындайды алып барбашың керек эле, ал эле бул эле депчи. Ооба, силер менен согласенмин. Кийинки Кудай сактасын, мындан кийин андай нерселер болбой эле койсун. Ушундай неадекватный адамдар болуп турат. Кийинкилерге дароо эле мына жаңыдан таксиге чыгам дегендер болсо, ушундай ситуация болсо, ордуңардан жылбай туруп эле поехали деген кнопканы баспай туруп эле, вы извините, у нас поездка не состоится, можете вызвать себе другую машину деп туруп эле кетип калсаңар болот да. Ошондой туугандар, мындай неадекватный адамдарды алып жүргөнгө болбойт. Ошол. На самом деле буну ошол жерден эле түшүрүп туруп эле атып салсам болот да. Улансын Горкова. Келдик Шереметьево, туугандар. Там по платной дороге. Так, оплатасы по карте. Канча болду, покажи моим зрителям. 939 рубль. Все, кирелем синий зонага, анан очередке туралы дагы бияктан дагы заказ алып кетели. Опс дегенде эле караңгы түн болуп калдыбы? Ооба туугандар, жумуштун ортосунда түшкү саат 12-лерде үйгө келген болсок, тамактанып алып болот. Андан кийин дагы өзүм жумуштарым менен, дагы бир жакшы адамдардын жумуштары менен жүрүп, жөйлүү себептерге байланыштуу, белгилүү себептерге байланыштуу жумуштан пауза кылдым.
азыр кайра линияга чыгып атам. Саатыбыз 22:08 болуп кетип атат. Түнкү 10 болду. По-прежнему все так же. 2 май. Биринчи заказ алдым. Ресторан Фортобелла, торгово-развлекательный комплекс Вегас, вход со стороны реки деп жазып коюптур дополнительный комментарийге. Вот все. Ошо баратабыз. Ооба. Не переключайтесь деп силерге ролик жазып атсам, ушундай жерден заказды да ат менен кылышат да мен киргизипчү. Заказ ат менен кылды и сразу кайра 7 минутта ук подачасы менен заказ берди. Так, бул бирок вообще эле башка жакта экен. Разворот алып бир жак болуп келиш керек экен. Бул деле ат менен кылып калбаса эле болду эми. Ну чё, поехали заправкага кирип, бияктан чыгып эле объезд кылып, На улице опять снега. Вот здесь, да? Да, 11 до 11 уже вообще. Мелочь. Спасибо вам. Пожалуйста. Очень весело. Всего доброго вам, до свидания. Так. Туугандар, кийинки заказ. Или вон туда заехать? Еще раз? Заехать вон туда, может быть. Да нет, чуть-чуть просто подъедьте Вперед, да? еще к апартаментам, да. Ага. Сколько там вышли? Так, 442 рубля. Спасибо вам большое, хорошо. Всего доброго вам, до свидания. Я привел вам. Да, бир жолу хоп дегенде роликти ушул жерден экстренный бүтүрүп атабыз. Туугандар, кечирип койгула. Бүгүн 3 май болуп кетти. Саатыбыз күндүзгү 12ден 19 өтүп кетти. Ушундай болуп калды, туугандар, кечирип койгула. Бул ролик ушундай болуп бүтүп атат. Сменабыз деле каша болуп кетти, ролигибиз деле каша болуп кетти. Но на самом деле баары ясно, баары понятно. Все по-простому эле болду болуш керек. Эми давайте бухгалтерияга айталы, биздин бухгалтерияга. Киребиз. Кече күнү 2 май 4248. Түнкү 12ден кийин 3 май болуп кеткен 549 рубль. Көрүп турасыңар туугандар, мынакей мен силерге момда кылып көрсөтөйчү, мынакей. Көрүп турасыңар. Ал эми ушул 4797 рубльдан аренда, депозит, бензин, ужин кемиткенде таза 1547 рубль иштеп турбуз. 318 километр жүрүп турбуз, мынакей туугандар. Ишенбей жаткан мекендештерибиз болсо, мынакей силерге көрсөтүп коеюн. Көрдүңөрбү? 318 километр. 1547 рубль чөнтөккө калыптыр. Ооба, бул да болсо аз, но шүгүр. Эсептеп бердим силерге. Ролик жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басып, бир комментарий жазып кеткиле. Ушул роликтин ортосунда болгон окуялар боюнча өзүңөрдүн оюңарды жазып кетсеңер болот. Иншалла айтор бир нерсе деп жазып кеткиле. Анан каналга каттала элек бир туугандарыбыз болсо, ылдый да кызыл баскыч подписаться деген кнопканы басып кеткиле. Силер менен кийинки роликтерден жүз көрүшүп турабыз. Акимге YouTube каналы Атым Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Аягында айтып атам бирок, но ничего страшного. Всем салам алейкум.